Medwewen tipis. Paiben a aitigirikits narpuken ewin son, chapter 3 verse 4. Tibis wewen atai unuk. Narfasun meriga, sin is lawlessness. Siakura narekot sendiri non meriga igerei. Lawlessness awatero. Atai unuk awatero. Afito siri and arabas mochen practiciri arawe First Amendment right. Arawe protest peacefully. Ngesiakura nge ese peaceful we chaos ikaosukosuk miatayanuk katatarakku atayan osukosuka church service me atai hotel vior ice agents renomnon. As a peaceful protest with lawlessness. By Bervia Pasa, non Matthew chapter 24, verse 3, non Jesus goeth on care ra kapasis ngirisises. Yebet rapasa. On the verse 3, Kopo perigerikem esisinnen fanson muerto, mewe fanson saporon. Iwera verse 12, sipusumin non. Viwate birakatattaban Jesus Christ periweri kapasis. Ngera verse 12 nga wacha siburan negara 2 purirabet siakura afis igerei non God's countries ye ngai fasun met me fis namirga bukuten ngamira namirga nore fasun verse 12 apasa ververungau eboatero ngechen igatong nefiden arabas ebwe patapatoro yevet siakura mi fis non e God's neri namerika. Ye eu e kei esisin Jesus mi fasun ebe fis memwen ebe niwin ye siakura igerei non merika pan not God's countries. True change, true change comes through respect and order, not destruction. God is a God of order. God is a God of order. Yepurbi outsea kid souneng sibukura ekeve tats rubbe vis ne kid sibutebetekison o yadek. Nubo sibukura ekeve tats rubbe vis ne sibwe katon through the lenses of scriptures. Nesisap respond with feelings and emotions. Sisap atapan ne big sight. Sisap atapan ne big sight apa sa ngang usari the left bertogi cawe foreigners rupodorong mereka. Igagang usari the right beraresiri arabas irwi illegal aliens beratorong non mereka iwera awatarabas nirira iga efeyengawir mifir paror cases irwi rape kukunengin ngiri wattefefin nirira iwoturar din non korik eke mifis ikitswi kurakitswi ritiri storin online ngekit souneng sibwe fight the good fight and pray for law and order out of a return. Where God in order and justice. That's among siakonian emphasize city igas igen nonnom one God itong ever people God itong me words me kirats. Ne is also the God of justice ever God me order. Kit souneng sibuyatek bekot ebe uwewets giri kits verisin. Sibuyatek usun met 2 Chronica 7 verse 14 apasa. Aredeya rabas rebe etekisorer. Are rebe yatek ngiriye o kutai. Are rebe ban kun seri ar fefer mingal. Ngang ube sering serirang. Ibu busara tibis o
au safari verwer. Ipupura merau tia kit soureng. Sibwa kuda e kebet tots rope vis ikirai. Nga sibwa yatek feriten arravas medicine. Sibwa yatek pure or change. Sibwa yatek pun kot e pure skirikits. Wepo suki besen neti pen arravas pure or eir. E por kon seri tibis. We kot e pure sering seri nonnang o busara at tibis. O au safari verwats. Maar ready God tren eke kapas kitsvi and nari Syrian God kapas. I pray that kids or two kids we nam ware verweriga sibagura eke vetal sirvi fisikere sisap ataparapuan ne sageri metsakusait sibwe fiti ne sibwe mutir ngeri yatek. Look through scripture and see through scripture beta fisikere iwe paipereure non era verse era same chapter Matthew chapter 24 era no busibakura kebetos rupufis sisi se priori kapasis ngeure obwe mamasa pues aborremen ebwe atobu kebi. Right after era kapasis era ke disciples Parierikem esisinner fansoro muardo me fanson saparon. Jesus popudare perveri e capaces with open masa pues aborben ebu otobukebi. You era verse 12 barrierikits nebo whatever furring tong ika chenne firen arabas ebu patapataro. Ye bet siakura ikerei ngaburin atsibwe iatek ferit arabas por ekkesiwin iwe checheberi ngesibu masa pues aborben ebwe otobukits. Hatskapong erikebi John kurare oche video kirisore abi kadosere butarewe dori amuchiro ike purvi parefeye chu amneri erekiek meretip ngai botigore pan erisikits ne seriri e kapasen god pure bodori pan erisi ekara irvi pan osuk revet vifis non eke fanso cheberi nge paipervi warneri kits paipervi aitegeri kits nge ike bete ke fis memwen at someone Jesus Christ e puri win seven nge out chia at sibamasa pues aborben ebwe otopukits. Our left side is a putupukits as we paresina at our right side ikarapupan manipulating God's methods. It is very important at sibwe receive discernment city Sabbath God nonneng and pray and pray. We have it by pen I take it sibwe ferry. Bun change, true change, it will come through as cheberi arabas nariotic iwe and God gospel it will spread we be or true change. God bless.